Ndabasuje mwese abakomeje kudutega amatwi, bahaye ikaze mu kiganiro cyacu muri aka kanya. Mu kiganiro cyacu cyabanje twababwiye yuko umukunzi wa Madederi ariwe witwa Faustin Rugamba ashobora kuba amaze gutandukana n'abagore babiri mbere yuko akundana na Madederi. Madederi nk'uko mubizi akaba ari umukinnyi wa filime hano mu Rwanda, akaba amaze kumenyekana muri filime nyinshi zitandukanye, cyane cyane iyitwa Papa Sava. Uyu Faustin Rugamba akaba ari umugabo utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere yuko yimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yari umukinnyi hano mu Rwanda, aho yakinnye mu makipe agiye atandukanye nka Zebra FC, Interforce, ndetse yageze no muri Marine akina ndetse no muri Sunrise. Faustin nk'uko twabigarutseho kandi mu kiganiro cyabanje nuko ari umugabo uvuka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba yaraje mu Rwanda nk'impunzi. Mu icukumbura twakomeje gukora rero nuko twaje gusanga uyu mugabo yaratandukanye n'abagore babiri mbere yuko akundana na Madederi. Hari amafoto twabashije kubona ari kumwe n'umugore we umwe. Ni amafoto yashyize ku mbuga nkoranyambaga ahagana mu mwaka wa 2016. Harimo ifoto imwe yo mu kwezi kwa kane muri 2016. Ni ifoto imugaragaza yasezeranye yambaye ikoti, mu gihe umugeni we yari yambaye imyenda nyine nk'iy'abageni. Byumvikana yuko icyo gihe yari yarongoye. Icyo tutazi ni ukuba wenda uyu nguyu yaba yari umugore wa mbere cyangwa se uwa kabiri. Nk'uko twabivuze, uyu mugabo bikaba bivugwa yuko yashatse abagore babiri. Umwe ngo ashobora kuba yitwa Musafiri, undi akaba yitwa Salama. Uyu rero witwa Salama ngo babyaranye abana babiri, gusa uyu mugore witwa Musafiri we ntago tuzi niba hari abana babyaranye cyangwa se niba ntabahari. Bikaba bivugwa yuko abagore b'uyu mugabo bagiye batandukana atari ukubera yuko abagore bananiranye, ngo ahubwo ari ukubera ko uyu mugabo yabaga aca inyuma bano bagore. Niko bivugwa, ntago tubihagazeho. Icyo gihe ngo yabacaga inyuma cyane ku buryo ngo aba bagore ngo byageragaho bikabarambira bigatuma batandukana. Ibyo ngibyo ntibivugwa, ntago twabihagararaho ijana ku ijana. Andi makuru akavuga yuko aba bagore bose ngo baba batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo rero biramutse ari ukuri, Madederi aramutse ashakanye n'uyu mugabo yazaba abaye umugore wa gatatu nyuma yo gutandukana n'abo bagore babiri ba mbere. Ngayo nguko uko bimeze. Twifuriza Madederi n'umukunzi we Faustin kugira urukundo ruzaramba, mbese urukundo rwabo nirwogere. Ndabashimiye cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.